UMLA ke United Democratic Party UDP na mau kerwat uba Renington lingdo tongkar haka life way trik jemang araja arpusan ula pelat pat ya ki skim bagi projek baper ki bala mangling ba ka Special Rural Work Program SRWP arja arpusan ki bala poi arklor san paulak tingka syaki noyo mentoy ki badai na ketika constituency haka jingelang ke bala penlong ha office ka UDP ka badan ha mau kerwat Kumba Jule Malau Snam, bat kenang ban penti kena baya kapisa pat ba lingba ketika skim la pelat ha ka basyet basai, klam kenu ke jimbu ori syaki nong yok mentoy, uba renik dan lingdo tongkar ula jer ya barok ki skim mat ki kerteng jong ki nong yok mentoy, ha ka flex ka bola wa ha kamat ki pat ba. Kini ki skim ki kentop ya ka jingsna ya ki kamera kelas jong ki school, ki madan yelek kai, ki multipurpose hall, ki lenti yat ki jan, ki pong omdi, ki pan khana, nalor ki school, ka check dam, ki surak, ki jaka yang kali, ke jengker, ki jaka abbas, kawai ke kali kit nongpang bat kum juru ki skim simat bapalat si hajar ngot ki nong yok mentoy. Hakadi ke program lawan bani Bentaru dau Block Development Officer kemau kerwat CNR di blok uba ai Laurin yang u President kemau kerwat People's Development Association MPDA uba SK Bodna u Secretary ke MPDA uba Prangkupars Im Yong u President ke UDP mau kerwat Circle uba Shankor nong siet bat kiwe bat kum juru ki pat ba ki badai ki nong yok mentoy na ka skim. Arpusan berkata kelong ke SRWP scheme ke kelong ar krur sansulak gilio ban beli ya kene ke perda bat igiri jing thok bedon hakene ke banar kadak jo jing pelat ba igiri scheme tu gini beli ke perda Don ke jengkermen bakum kumbang yum sim lak penlen yakini kisnem barok ekatem ke bankong hakaba barok sam snem ngila penerkam pura barok hoi ya ka skim yakibel ti bagane ketem ke bamentaru nginom penlen de ke don ki officer ki bagi kersan ngi ngila pat implement ka por ko biang kasko abadi thu pi don ki MLA ki ba sngo kumba kasuk pan sam skim ribon ki MLA ki bomla ban pentrikam ki ba ino kimla ban samlut kal kut ka por bat kidu eno ban sambe ke skim check pat ba risiko komen ban kali jongi de kajing trelang mat ke officer ngilala ban ailot hisab baro ki skim check pat ba ki bede hok ban yo bat kila yo ban pentrikam hakapor ko biang ki kibelati ba kane ka kini kisnem ke banasa mentaru nginla bet ban yo ban ailot check pat ba bar ko risiko komen hadu kata hakaba hakasin ke banakong ngila yo ko ka ambulans ka marutiban dan kaji kontribut yang katuk kadai kira robak kira ya donat untuk ngetit ambulans ngelayok bentit kau ambulans kelam nak kata kapisa sarkar bagi layok bandron ni ketuk ambulans hadin kata nak kalak hamrim te ki nongnya ki ong bakal bun baduk lenti di ong ani bankit iki sistem bankit iki bapang kenduk ka ambulans lenti kata ke bom sekolah long te ngila wat kerkit onda kawai ka bahar kawai ka patmai bagi la periat da kawai pate ka iko mensuang periat ka martiban hadin ngila peniat sedeka iko te kam shimla don shu ten rewan la kata kam na dei kata ka kali thamai be kriap namar ngim shim thit thamai ten rei kali ke badang piang tip tok hikum ka thamai te henre mentapat ngin sayo pan release sa shiphan ya kene ka ambulans ka ba thamai ha ka bangila se be ka brand new bat kene kene ke tip jong phi ba kadai ka kali ka bangila panan kam da ka pisa sarkar ngala thit ke ambulans da ka MLS kim Berkadang kesin ke Bangkong ke bohong video, badi osngau bagi pelat pa ya ke ambulans, berkadang kesin ke Bangkong ru bagi kita, na ka pisa sarkar, na ka berta ke jing perekam jong ki pa hi, kamdai ke jing mentoi simat jono, andai na ka jing kom jong ki pa. Irang don ke jing pudin na ka por, lak le yo i ke jing kala hoi, na duk na weiloi, hadu halat maurang hadu shalong, ngangis kemak pim simi isu pan ong bakaju skaju. Kabangi yak cipus nam barok mentang ngilai i kestrok ka kham he ke jingyele ber ke jia budin man kapor kalong sana weiloi hadu ama korwat bar sedu saranikor ha kabangi nang don ke jia budin man kapor ke jia keren man kapor ha kabangi jia keren la kalong bar ki officer la kalong bat ki minister bar chief minister ban pedio sanction na ekene kesurok tingi kmelenti bakene ro kapor ko biang bagi nyu i ke jingkelah ko di bakene kesurok kiwei ki jing nakam di pajba di bersama budin pada kajing dia kersan lem yo pi da kajing ya perkenal yo pi piru orang ba
Tinong yalam na kisnang waper ngin persang banle ekta na kapta kaji muntoy pagbaik baro. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.